encwadzini yemahubo sahloko sakhona saka 21 silesikhulu ngemagama lasimemedelo le ngiwabhekise kuleli vela kaNgwane kepha ke aphinza abe ngumthandazo lihubo laka 21. Yebo simakathe inkosi iyajabula ngemandlalo iphe wona kukhulu kangakanani kujabula kwayo ngekunqoba loyendele kona uyiphe sifiso senhlitiyo yayo futhi awuyigodlelanga leyakucela ngemlomo wayo uyihlangabete ngetibusiso letinalokuhle wayethesa enhloko yayo umchele wegolide lecengekile yacela impilo kuwe wena wayipha emalanga lamathe phakathe naphakathe tithumo tayo tinkulu ngenxa yelusito lwakho uyinikela udumo nebukhosi wayenda yabusiseka kakhulu kuze kube phakathe uyithokotisa ngenjabulo ebusweni bakho inkosi yethembele kusimakathe ngenxa yesihawu salo sethi kwako konke ingeke itanyatanyiswe sandla sakho siyawuthi bhathama tonke titha takho sandla sakho sangasekudla siyawuba bhathama bonke labakudonzako mhla kubonakala wena uyawubashisa babe ngumlilo lo wesabekako nalohumako simakathe uyawubaqetha ngentukuthelo yakhe abaqothule ngemlilo uyawubhubhisa indalo yabo emhlabeni ushabalalise nebantu ababo emkhatsini walabanye abantu noma bebahlose lokubi ngawe baqonze kukugangela kodwa bangeke baphumelele uyawubenda babaleke ubadubule ngemicibisholo yakho yebo simakathe awuphakanyiswe emandleni akho sine siyawuhlabela sidumise emandla akho bayethe wena waphakathi ngitawucela kuthandaza uNkulunkulu babe uhlethe esihlalweni sakho sebukhosi uhlethe esihlalweni sakho senkhatimulo awuguquki usuke emaphakatheni kude kube semaphakatheni tethembiso takho timile ngathi tethembiso takho katiguquki tithembiso takho katehluleki noma thine sihamba sikhubatela noma thine sihamba sehluleka wena uNkulunkulu uhlala wethembekile siyakubonga uNkulunkulu othulo ongcwele kuthi emazulwini eminyakeni lengamashumi lasihlanu nesiphohlongo lendlula kwahlala phasi kwahlelwa sive semaswati sahlelelwa kwathiwa kasiniketwe nasi sipho ngempela lilanga lakhanya noma ngabe bekumnyama eveni lakaNgwane wasiniketa lesipho emazulu akufakazela lokhu savela injabulo yemaswati noma ngabe bese ilahlekile yaphinza yaqhuma siyakubonga uNkulunkulu wethu longcwele siyakubonga somandla kuthi emazulu ahlele asipho lesipho lesinjengalesi lesingwenyama inkosi Mswati wesithathu ngekuhlela kwa emazulu uNkulunkulu othulo ongcwele
emva kweminyaka le-18 emazulu abona kukuhle kuthi akenyuselwe esihlalweni sebukhosi, esihlalweni sekuba inkosi yesive seMaswati. Siletha tibongo kuwe wena lo mzala wethu insuku, kuthi kusukela lapho kude kube namuhla iminyaka le-40 uyiholile ingwenyama, wayiniketa kuphila, wayiniketa inhlakanipho, wayiniketa kuqonza, wayivikela kwade kwabala. Babe wethu othandekayo, wendlula wasilondvolotela nagogo welive indlovukazi. Siyakubonga ke nkulunkulu ngempela sisive seMaswati, uma sibheka emuva la sendlule khona kube nemifulakati, wakhona kusethwala enkulunkulu, kwaba nemahlathi, wakhona kwendlula kunye nathi, kwaba netigotsi, wasethwala enkulunkulu. Ngempela wethembekile, uqinisile David nakathandaza nakathi impela lokuhle nemusa kuyasilandzela. Babe wethu ongcwele, sikulomnyaka namhlanje la uNkulunkulu wethu sidumisa khona kusigcinela bukhosi bethu. Babe wethu omangalisako, sesiyathandaza kunale misebenzi inkosi lekhona, kuqiniswa ukuthi usiniketile inhlakanipho nemandla ekuhlela, kepha kasinawe amandla ekuphumelelisa tinhlelo tethu. Sesita kuwe wena lo ngumnikati wemandla onke, wena lo inhlakanipho yako konke. Siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ophilako, siyayimemetela impumelelo emisebenzini yonke lekhona kulomnyaka ngegama lika Jesu Kristu. Babe wethu othandekayo, sithandazela all the ministries lekufanele Nkosi atsinzeke kulomsebenzi, sithandazela all the departments, sithandazela all individuals, tihlobo tenkosi lethi khona kulelive nangaphandle kulelive. Babe wethu omangalisako, simemetela impumelelo ngegama lika Jesu Kristu. Akukho dvonga, akukho simo lesingavele emandleni ebumnyama phansi kwalasha because a disturbance of any sort ngegama lika Jesu. Kungaba ngemandla ebumnyama, kungaba tinkhulumo letiphekwako etinzaweni letifihlakele, kungaba ngemaqebo lahlelwako. Babe siyathandaza, siyaphundisa konke sitha usathane lesikhulelwe kona ngalelive kulomnyaka. Sathi siwena eSwatini sale uvulekela na injabulo yaNkulunkulu, wena eSwatini sale uvule masango, uvulela na inkosi yengatimulo seyikhona, ilethe injabulo, ilethe ukuthokomala ngegama lika Jesu Kristu lo inkosi lephilako. Babe wethu oyingcwele, babe wethu othandekayo, nabankosi bantu abenkosi sesibanikela kuwe, sigcinele bona, silondvolotele bona, bafihle engadini ya Jesu ngegama lika Jesu. Nanguhulumende Nkosi, ikhabhinethi sesiyinikela kuwe. Siyasibona sitha siyetama kujangaza, kodwa sesiyema namuhla ngegama lika Jesu Kristu. Wena moya lomubi, wena ngalo ebumnyama, sesiyaqitha siyakubhidlita ngegama lika Jesu. We declare peace, we declare order in the cabinet nakuma MPs egameni lika Jesu Kristu lo inkosi lephilako. Nabankosi boba betikhulu ngegama lika Jesu uNkulunkulu wethu lo ngcwele. Babe wethu othandekayo, siyathandaza la Nkosi ingwenyama ebanike babeka khona kuthi kababe ngumkhono wayo. uNkulunkulu wethu lo ngcwele, simemetela bukhona bakho, simemetela kuthula konke amabandla lakhona kulelive, simemetela inhlakanipho yakho, ngimemetela kuthula kwakho. Babe siyabonga kuthi uNkulunkulu othembekile, kwenda kwakho Nkosi kwehlukile. Siyakwemukela konke lesikuthandazele. It shall be well with this country. Surely goodness and mercy shall follow eSwatini egameni la Jesu Kristu lo inkosi. Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi.